ebe nyatepe ebe egomenye efun kemi do ma yin atan gbolobe esowu esofun ta instead of eso why you ebe esowu okay gomesese de kai mi megblon gake gomesese bubu de gale esi eya ya ma pele bi blantonto me gake mi akpole ngongolo bubu de me keke romanto me kokpe bi blao enko enye yasha fe agbalenke mire o reference le bi blame ta menya agbalengbegble yo in fact la agbalenke mi la enya gidi leme kake romanto gbe o me ko ede bibla mo ono ngongolo we kokpe he create biblari o me ko ya demo o me ko agbaleke de ko demo ta yasha man nemi ire yasha fa agbaleme ta bla vevoa delia upui wi enelia mela fimi nko fe gome sesen ton le o ngolo de fimi be eduo me toki to we hit poede obe eke ya edeblibo cho viji don meke eye ochone ebe eso ne amede deblibo de efiabe nuka efiabe ami eso ami ede in evegbe eso means complete correct they are right they are complete ta to nko ma fe na naela mi ase gomebe nusianu no bobuede ne eya ya me ukpo eko ya be o eke ya deblibolo eso pepepelo o mecho jugbe nko de kene o meto asi be nye amebalao ele me tututube ne o jivenovila eke he dona gban eya bonwenye eke he lame anosi ele toboli nyale popo wu evelia venovi velia he donari eya no na swede wu gbanto ta anya no me babe oke ukpo eya esori ya uchone ebe o eke ya edeblibo eso gaken emegbe ni avakpo eso ma fe agbenono elekehe onye efijaglan alegbegbe he eya mele fufu ofe nufafia weda sio awo kake ele yanto umocho kaka mi va sebe efa doli efe yayira efe ngogbe vinyenye plen dudu eye ucho nko bubu de na eyache nko ye de vaje ne eso mache kehe nko mala eya